في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallahi va bihamdihi subhanallahil azim. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Biz sizga iyul ham avgust oylarining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Oldag'i bir necha minutda. Buva madrasasida diplomlar topshiruv tantanasi o'tdi. Ziratlarimizda shiz tartuv ishlari boshqarildi. Bikmuras avul masjidida yangi oy qolibdi. Buva muktasibatida Shiratdagi imomlar yig'ilishi o'tdi. Eski So'qsuv avul masjidi mahallasini 5 yil. Eski So'qsuv avul ziratida umma o'tdi. Ya ilahi ya İkinci iyul günü Buva madrasasında çıkarılış kurs şagirdlerine diplom topshiruv tantanasi o'zdirildi. Bu yıl madrasani 56 shagird tamamladı. Barisi da çıkarılış imtihonlarini o'ngishli topshirib, diplom alu darajasine erishdilar. Diplom topshiruv tantanasida madrasa yetakchisi, muallimlar, chaqirilgan qo'noqlar qatnashdi. Sizning bilan boshlab yuborgan shekilli, endi bugun diplomlar alу kechasi sizning bilan bu o'quv yurtidan chiqariluv kechasida kelib jetdi. Bu endi bu yil o'zinchalikli bo'ldi. Ekzamenlarimizda ham endi diplom topshiruvimizda balki bulay bo'lmasa deb o'ylagan edik, lekin shunday bo'lib qoldi. Alhamdulillah, ala kulli hal Alloh taolaga shukr etamiz. Yangi programma bilan siz 4 yil o'qib chiqdingiz. Alloh taolo rozi bo'lsin. O'sha olgan bilimlarimizni endi biz har vaqt biz televizorda o'zimizda tatib qana tugul, o'zimizning ishimizda yashirib qana tugul, chunki biz o'zimiz ishinde aldık, amma yashirir ishim tugul. Birinchidan o'zimiz ani biz amalda ko'rsatirga tiyishmiz o'zimizda, ham ikkinchidan endi boshqalarga da o'sha olgan bilimlarimizni taratirga tiyishmiz. Assalomu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Barcha maqtovlarimiz bir Alloh taolaga bo'lsa, payg'ambarimizga salatlarimiz ham salomlarimiz bo'lsin. Alhamdulillah, foydali bilimlar oldingiz madrasada. Qur'onlar o'qirga öğrenip, tafsirlarni öğrenip, arab tillarini öğrenip, ko'p foydali bilimlar oldingiz. Hozir endi sizning de, bizning de burchimiz mana shu bilimlarni boshqalarga yetkazib. Bu endi mana har bir narsaning zakati bo'lgan kebek, molning zakati bo'lgan kebek, sadaqa bo'lgan kebek, shulay endi tanimizning de zakati bor, shuning kebek bilimning de zakati bor. Sizga hozir nechik deb tashlaminda. Hurmatli imom xatiblar, hurmatli islom negizlarini o'qituvchilar, muallimlar ham muallimalar. Shulay deb qo'lingizda diplom hozir sizga shulay deb tashlamda endi yolg'ish bo'lmasin. O'qituvchi darajasini yetarga bor. Shunga ko'ra men sizga narsa tilim baringizga da mana shu действительно Alloh taolo qonunlarini niqtab tutinib, bu bilimlarni tog'inda yuqoriroq darajaga ko'tarishingizni tilayman. Ilim iyalari chiqarilish shagirdlarga o'zlarining tabriklash so'zlarini, tilaklarini yetkazdilar. Shagirdlar o'qituvchilarga zo'r rahmatlarini bildirdilar. Madrasaga kelashakda da dinimizni olg'a jibaruda, shagirdlarga tupli bilim beruda o'ngishlar tiladilar. Ya Rabbul Alamin, mübarek günlerde ushbu olgan diplomlaringizning Alloh taolo rahatan, barakatan, g'azarini ko'rib, shodlik bilan foydali ilmliklar taratirga nasib eylesin. Ya ilahi ya ilahi 11 iyul günü rayonimizning musulmonlari ziratlarimizda umma o'tkazdi. Rayon hokimiyati boshlig'i Ranis Rafisovich Kamardinov qo'shuvi bo'yicha shaharimizning 35 uyushmasi bu izgishda o'z ilishlarini kiritdi. Yangi ziratni 6 ham 8 masjid mahallalari jiydi. Qolganlar eski ziratda kuch qo'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. Salatu ve selam Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Kardeşler.
Bugün 11 iyul 2020 yıl. İnşallah bizim indi devgi şirattaki münazirette ime bara. Yani avru sebepli pandemi sebeple yaz başında iştir almadık. Yani yaramadı. Hazine merkezine taba yayıktası Irksat Birliler administratör tarafından takdim ettiler. Ziyaretine iştirlarını elhamdülillah organize ederge. Bugün indi elhamdülillah işmalardan, avlulardan, mahallelerden halk geldi. Bu ziyaretlerine de bir 70'ler kişi işliği. Avgust ayında o Avtodor uyuşması vekilleri ziratta pişen çaptırı işleri alıp bardı. Onlarga mühtesibet isiminden rahmet hatları tapşırıldı. Bismillah. Merkez Bankı'na bugün 10 Ağustos 2020 yıl. Bizim de bu İske Tatar ziyareti. Bunda indi bir yaxşı kişili zor emek bulduydu. Nöyünde buna bu yerlerini çaptıra almadı. Her yanadan Daruzner'den traktör alıp elhamdülillah izlegen kişinin kul keçen avuşturatırgan İske'tin matul tigizlep çabuk kaldırar. Yani burası çaptık mı? Titterga tüküleydi. Daha suşu reiste çaptırıp durak gerek. İnşallah çistat durak gerek. Eğer 11 iyul günü Bikmuras Avulu Meşeti'nin iski manarasını yanağa alıştırı uğayından ay koyu tantanası bulup uzdu. Muhammed Resulullah İkindi namazından soň cemaat ay koygan vakitda takbirler aytip turdu. Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tantanada rayon imam muhtesibi İlmir Hazret Hasanov, avul imamı İldus Hazret Asadullin, Buğa rayon imamları katnaştı. Allah bereketli kılsın. Indi bizim kaşandır 90'cı yıllarda meşitlerge negizler salıp, manaralar küterilip, aylar koyuldu. Bugünkünde indi biz şuşa 20 artık yıl, 25-30 yıl uzgandan soň şuşa manaralar indi yanarla. Elhamdülillah. Mana bu indi elbette manaranın tarihin anlatmayayım. Bu manara indi bizden nesenen anlatan manara indi kaya meşit ikenligin bilgili simbol bizden. Mana kaya agar da kishi indi namoz o'qirga tili ekan, Iroqdan qarayul manara kaya ekanligin shunda kelib namoz o'qiyul. Manara жаңартылды. Manara Rusya etken çağında современный aylandı. Hozirgi zaman talaplarına to'g'ri kela turgan. Men ko'rib turam. Yoqtirtqichlar da qo'yganlar axiri hamda tovush bera turgan dinamiklarda yangır astından көчкәннәр. Uzun, zaq, ömür, xalqqa ömür yeterge nasip etsin. Rabbimiz bu manaraga, bu meşitke, bu mahallege. Barıgızı da tebrikleyeyim. Şu meşit mene xalqqa hizmet etsin. Meşit bolgan avulda şeytan yok indi. Şuğa bir. Endi imama şu hal iki kişili dıgalı imam bulgasdan bir kaçanda bu avulda şeytan bula almaslar. Ahırda İlmir Hazret ham kelgen hazretler avul halkına vağız, nasihatlerini eriştirdiler. İldus Hazret avul halkına rahmetler aytib, Fuat Efendi Süleymanov'ның işçiler türkümüne kichkinagina bo'laklar tapşırdı. Tantana izgi dualar kılıp tamamlandı. Şunun için Fuat Hazret'e, bana onun bir Galatasaray'ında Allah Teala Remzine Fuat'a Allah'ın rahmetleri alsın. 60 yaşında şunda beni kararı. Ona lisalar sırtınıp tura, oynap tura, para kızarı. Anda bir katı zor jirek gerek. Bir zor jirek gerek. Buna Fuat Hazret'e de azdan gamır tileyim. Amin Rabbim. Şu işlerini devam etirge, ferişteler saklasın, brigadını, üzününü, bunu bütün kişi buldur almayın. Şunun için de sana Allah'ın rahmeti olsun. Sen Bikmuraz'ın, oğlunun Paşotlu garajlarının isimine kıtlarısın. Bana işte bu kitabı kaya kokuyu kaldırayım. Bu ülek, Şabil kokuyu kaldırayım. bu senin de bolaların iş bolağı, işine brigadın amına, işine diye. Deram mı? Ya ilahi, ya ilahi 23 iyul Buğa medresesinde rayon imamları jıyılışı bulup uzdu. Jıyılış Ramazan ayının video jurnalın qarau bilen başlanıp gitti. Andan İlmir Hazret imamlarga bulası Gaydül Adha gününe qagılışlı meselelerini anlattı. Gayet namazın tügel uku vakıtın jitkirdi. İyul, 31 iyul
Bu indi все bitken. 30 minutlar bilan etmek, indi 4:30'da gayet namazlarını okurak kerak. То есть bizni как обычно 1 saat. Нормально bo'la bitmi? 4:30 bo'laydi. 3:30'da biz xalqni jiyamiz, anda namoz, anda yasin, anda bag'ishlov, anda tasbih, ana sinida shunlardan sinishimiz vagaz. Ул o'sha aybir endi bizning bara butun nilar bilan prosesslari bilan endi shu 5-hafta ahad. Ровно 4:30'da biz endi g'ayet namozlarini masjidlarda o'qiymiz. G'ayet namozlarini o'qiymiz. Anasi xalqni urib jibaramiz. İmamlarga şahadatnameler ülәште, аларның уңышлы хезмәт итүләрен теләде. Соңыннан имамнарга август ayına namaz вакытлары өләшенде. Bugün Rabbul Alemin mübarek şerif Zilhicce aylarında okulan kelami şeriflerimizni özüңнең киң фазыл ва рахмәтләреңдә кабуллардан кылсаң идең. Ya ilahi, ya ilahi. 8 avgust rayonimizning Iski So'ksu avuli мәчете мәхәлләсенә 5 ел тулды. Şarada avul imamı Rifqat Hazret Husayinov, 8-ci мәчет imamı Şamil Hazret Valiullin һәм gidroservis җитәкчесе Züfər Fatihович катнашты. Мәҗлисне авыл имамы Rifqat Hazret алып барды. Аллаһ Тәала әманәт иттереп биргән һәрберебезгә дә тәкъдиребездә язган вакытның ничек тиз узганын бераз исебезгә төшереп китик дип җыелдык шушы мәҗлескә. Һәм менә шушы мәҗлеснең инде әйтеп китсәк, бер этере шушы кичкенә генә мәхәлләбез белән оешып, Шәүкәт абый Әмил Хадиевичның инициативасы белән башланып киткән һәм аның игәнәсе белән аякка бастырылган мәчетебез яшәп килүенә 5 ел вакыт үтеп тә китте. Менә җәмәгать тел белән әйтергә җиңел генә булса да 5 ел нинди гомеребезнең 5 елы үтеп киткән дигән сүз. Газиз, мөмин, мөселман, мөхтәрәм дин кардәшләрем, апалар, абыйлар, әнекәшләр, Аллаһ Тәгаләнең иң зур сәламы белән сезне сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберегезгә дә хайырлы көннәр, хайырлы тормышлар насыйп итсен. Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтенә, иминлегенә, муллыгына, никмәтләренә, сөйкъ пәйгамбәренең шафакатенә ирешеп яшәргә насыйп итсен. Ул инде без беләбез, менә без Аллаһ Тәгаләне искә алабыз икән. Раббым әйтә, мине искә алган вакытта менә Рифкат абый шушы ул бит инде бу бәйрәм, ләкин Раббым әйтә, гамәлләрдән дә исе башка кешенең күңеленә шатлык кертү ди. Гамәлләрдән иң сөйклесе ди, Раббым әйтә, башка кешенең күңеленә шатлык кертү ди. Менә Рифкат абый белән тырышкан безнең күңелебезгә шатлык кертергә. Безне кунакка чакырган. Мин сезгә телим, менә шушы мәчет бит инде ул матур бабайлар шушылай җырлыган вакытта. Мәчет бит инде ул матур әбиләр җырлыган вакытта. Мәчет бит инде матур улыңны, балаңны тотып килгән вакытта мәчеткә. Шулай бит. Анда арыңны тотып килгән вакытта. Шул вакытта мәчет яши, халык яши, һәм туганны, һәм дустык арта. Менә шушы истәр артында ничек утырабыз, менә шушылай матур иттереп, шулай бит. Мин телим шушы мәхшәр мәйданыннан соң җәннәт ишеге төбендә дә, Фирдәвис җәннәтләр ишеге төбендә дә, менә шушылай җәннәттә дә очрашуларыбызны Алла Тәгалә һәрберебезгә дә насыйп итсә иде. Корбан айының бәйрәм көннәре менә бу мәчеттә корбаношлар үткәрү бигрәк тә бик саваплы эш. Һәрберегезгә дә Алла Тәгаләнең исәнлек саулык теләп, Алла Тәгаләнең сезгә савабы булсын. Килгән кунаклар авыл мәчетенә хәерле дәвамлылыклар теләде. Рифкат мәҗлес тәкъбирләр әйтеп тамамланды. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd. Ya ilahi, ya ilahi. 22 август көнне Иске Со'ксу авылы халкы зиратларында өмә үткәрде. Авыл имамы Равил Хәзрәт Шәрәфетдинов сүзләренчә, авылның һәр мәхәлләсеннән халык бик теләп катнашты. Зират тирәсен якын киләчәктә салым акчасына яңа рәшәткәгә алыштыру сәбәпле халык иске рәшәткәләрне алып, чистартып, шүп-шарлардан арындырды.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Buna biz bugün Muharrem ayının 3. gününde şimdi 3. tapşır buna şu eski Suksu kabristanın kuzetirge deyip ullağa unidik hem de 3. gününde Suksu'nun 6 mahallesinden, 5 mahallesinden kişiler büyülerinde Ziraat kabristanımızı pistarttık, eski kıymalarını silttik. Hazır bugün devam ediyor bara hem de şu emede 20'lep kişi katnaşa terli mahalleden alar indi kuvaklarını pistartıp, eski kıymalarını siltip yanlı kıymağa tutar için ürün hazırlıyorlar. Ya ilahi, ya Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студияда сезнең белән мин Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һәр кайсыбыз Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында, ризалыгында, рәхмәтендә булыйк. Авырмыйк, актив булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле дин кардәшләр. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء